Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз студенттік кеңес ұйымы жайында әңгіме айтатын боламыз. Бүгін бізге қонаққа студенттік кеңес ұйымының біздің халықаралық қатынастар факультетіндегі төрайымы Қажығали Сымбат келіп отыр. Және студенттік кеңес ұйымының Сымбаттың орынбасары Данияр және ұйым мүшесі Адил. Жалпы сіздерге қойылатын ең бірінші басты кіріспе сұрақ, ол студенттік кеңес дегеніміз ол не? Жалпы қандай ұйым? Осы жайында ақпарат беріп өтсеңіздер. Студенттік кеңес дегеніміз не? Студенттік кеңес ұйымының негізгі принциптері мен басты жұмыс істейтін несі ортасы ол жатақхана және де факультет. Біздің басты міндетіміз осы жатақханадағы тыныштықтың қалыптасуы, жатақханадағы студенттердің несі, тәртібі, олардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру және де жатақханада өмір сүретін студенттерге студенттік өмірдің қызығын көрсету. Сонымен қатар оларды именно факультеттің адамдарымен байланыстырып отыру. Жақсы. Рахмет, Сымбат. Жалпы бұл ұйымды таңдауға сіздерді не итермеледі? Себебі халықаралық қатынастар факультетінде жалпы университетіміз бойынша ұйымдар өте көп, иә? Оның ішіндегі именно осы студсоветті таңдауға не себеп болды, мысалы, сұрасақ сіздерден? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Ең бастысы өзімдікі ол Сымбат ең бастысы. Өйткені мен бірінші күні общежитие өзім келген кезде, ол кезде мен өзім ұстап қалдым оның проверкасіне. Сосын келесі келген кезде соның проверкасіне ұстап қалдым. Сосын ол кезде мені құтқарып қалды. Ол кезде сосын жапты да бәрін. Сол кезде ойладым, Санжар олды көршім мен, үшінші курстың жігіті. Ол ол кезде студикан болып жүрді. Оның рөлін атқарды деуге болады. Сол кезде мен оны шақырды, мен кірдім, сол кезден барып жүрмін. Жақсы, Данияр, сіздің оқиғаңыз қалай басталды? Хорошо, осы жауап берейін бе? Өзіңізге қалай ыңғайлы, еркін формат ыңғайлысына айтыңыз. Жақсы. Бірінші рет келгенде менде тексеріс болған жоқ, әлдің оқиғасындағыдай. Бірақ деген өзімнің істеріммен жүрген кезде түнгі 12-11-ге таман бір адам шақырып алды да барлығымызға әңгіме айтып бастады. Бүгін кешке тексеремін, ертең барлық қоқыстарын шығарыңыздар деген кезде маған ұнамай қалды. Мен де өзім сөйткім келді, сондықтан деген барып қосылайын дедім де. Енді қосылғасын, сосын жұмыстың барлығы басталып, неге қосылғанын түсіндім. Организация, студенттерге көмек. Жалпы бұл ұйымға келгендеріңіз белгілі бір оқиғамен бәрібір байланысты, иә, Сымбатқа келіп. Иә. Рахмет. Бұл ұйымда болудың жақсы жақтары немесе плюс-минустары дейміз ғой енді. Сіздерге келтіретін кедергілері және сіздерге берген мүмкіншіліктер жайлы айтып беріңіздерші. Ұйымдағы жалпы жұмыстың артықшылықтары және кемшіліктері, Сымбат. Кемшіліктермен любой жұмыстың кемшіліктері мен плюстары, артықшылықтары, кемшіліктері болады. Және де біздің жұмысымызға келгенде басынан кемшіліктерін айтып отырсақ, мысалы уақыттың тапшылығы. Көптеген заттарда уақыт тапшылығы пайда болуы мүмкін. Өзімнің жеке өмірім болсын, оқуым болсын, жеке осы уақыттың тапшылығы пайда болады. Сонымен қатар, бірақ артықшылықтары да көп. Мысалы, адам ретінде осы студ кеңесінің жұмысының арқасында мен адам ретінде өзімнің жаңа, так скажем, качестволарды өзімде аштым. Сонымен қатар осы үлкен жауапкершілікті алып үйрендім. Сонымен қатар осы студ кеңесте жұмыс істеу, ол бізге командада жұмыс істеуді үйретті. Сонымен қатар ол коммуникацияны жақсы дамытады. Адамдармен байланыстарını студенттермен артты. Грамотный персонал, квалифицированный персонал научился подбирать, конечно. На самом деле, отвечая на этот вопрос, я считаю то, что особо минусов этой работы я, честно говоря, не вижу, потому что, как Сымбат сказала, нехватка времени – это, конечно, проблема у каждого человека. Если грамотно распределять свое время, научиться навыкам тайм-менеджмента, то, мне кажется, можно найти время абсолютно на все. Из плюсов я могу отметить то, что очень много нетворкинга, знакомимся с людьми из Казгукрата, и с официальными лицами, которые приходят постоянно к нам на факультет. Добавляя к этому, я еще могу сказать то, что, это, конечно, студенческая жизнь, и мы знакомимся с новыми студентами, с новыми ребятами, набираемся, так сказать, новые экспириенсы, поэтому я думаю, то, что плюс главный в том, что мы знакомимся. Нетворкинг. Жалпы студенттік өмірді сезінудің 100% сезіну ол жатақханада тұрумен байланысты деп ойлаймын. Сол себепті рахмет.
Бұл осы жыл сіздерде өткен жалпы сіздерге қалай әсер етті? Бұл ұйымдағы өткізген жылдарыңыз сіздерге не берді? Қандай тәжірибе алдыңыздар? Ба? Жақсы. Бергенде көп таныс берді, өткенде бұрынғы сұраққа жауап бергендей көптеген адамдармен қарым-қатынас аштық. Мына Симба осы жаңа бірінші курс келген осы семестрде көпшілік адамдармен таныстық. Өзіміз жаңа факультетте және университеттің өзінде Казгулградтан көптеген жаңа адамдармен таныстық. Әрине жаңа адамдармен танысқан кезінде сен өзіңнің көзқарасыңды үлкейтесің және былай айтсаң көпшілігіне осы адамдар қасындағы отырған ол өзінің көзқарасыма көп влияние оказать етуге деуге болады. Әсер етті. Сондықтан осы жақсы деуге де болады, бірақ осы жақсы. Жалпы тұлға болып қалыптасуыңа ол бәрібір ортаң әсер етеді. Жаныңдағы айналаңдағы араласатын адамдарың, жаңағы группаластарың, тіпті жатақханада бірге тұратын адамдарың, келесі сұрақ сіздерге. Осы организациямен байланысты немесе жатақханамен байланысты менің ойымша жатақханада өте көп қызықты жағдайлар болады. Осы моменттерді айтып беріңіздерші, себебі менің ойымша студенттерге өте қызық жатақханада тұрудың қиыншылықтары немесе қандай әділге өте қызық сияқты негізі. Өте көп қызық жағдайлар басынан өткен сияқты. Жоқ, жалпы мысалы жатақханаға келетін кезде біздің студенттер білу керек нәрселерді айтыңыздаршы. Мысалы, олар келген кезде сіздерге қандай талап қоясыздар студенттерге? Я, скорее всего, отвечу на русском. Если так подумать, в каждом доме есть свои правила. Есть внутренние правила, есть внешние правила, есть правила, которые не распространяются, например, на других людей, которые не живут в общежитии. И у нас в общежитии, в принципе, царит более, так скажем, дружественная атмосфера, как я заметила, чем в других общак. У нас, в принципе, есть взаимоуважение среди младших курсов и старших курсов, и это, скорее всего, единственное, что, не единственное, а самое важное, что меня радует у нас в общежитии. У нас, так как мы, студенческий совет, отвечаем, в принципе, за общежитие, за чистоту, за порядок, поэтому у нас есть установленные правила Казгулградом и установленные правила внутри общежития. Например, есть такие правила, как выносить мусор до 11 вечера, приходить в общежитие до 11 вечера, и, так скажем, не надо закрываться, когда мы идем на проверки. Такое тоже очень часто происходит. Потом, какие еще есть правила? Есть правила, в принципе, поведения человека. Например, если ты живешь в комнате из 4 человек, лучше уж научиться, так скажем, коммуницировать со всеми. Плюс еще бывали очень многие такие случаи, что люди ругались друг с другом из-за банальных причин, например, из-за еды, из-за света. Что-то кто-то не так сказал, что-то кто-то не так сделал, и это иногда могло разрастись, например, в большой скандал. Но для нас самое важное... Или в швабру. Знаете, главное в таких случаях не забывать, что мы живем. Бірақ осы кездегі сіздердің міндеттеріңіз жалпы болып жатқан оқиғаларды факультет деңгейіне, мысалы болмайтын кейбір сәттер болады, адамдар бір-бірімен жаңағы әр студент жаңадан келеді, ол мектепті жаңадан бітіріп келеді, жаңағы студенттік өмірге әлі дұрыс үйрене алмайды. Сол себепті бір-бірімен кішкентай болса да түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Сіздердің міндеттеріңіз жалпы осы түсініспеушіліктерді жоғары жаққа жеткізбей, өте қатты жаңағы мәселе шығармай шешу, иә? Да. И если так подумать, у нас живут все 4 курса. Если в некоторых общагах живут только 1 или 2 курс, у нас живут все 4 курса. И для нас, скорее всего, самое сложное это связать 1 курс и 4 курс. Но, думаю, мы справляемся с этой ролью. Мы создаем, так скажем, более комфортную обстановку среди студентов. Как скажем, мы пытаемся более-менее разрешать обстановку, чтобы всем было комфортно друг с другом, чтобы, так скажем, никто ни с кем не поругался. И плюс, как вы сказали, для нас самое главное ссоры из избы не выносить. Не выносить те, где мы стараемся все решить мирно, спокойно, так скажем, как дипломаты. Ахмед, Я думаю, я хотел добавить еще свое. То, что Сымбат рассказала про многие вещи, но самая главная вещь для меня, в моем опыте, это было то, что, оказывается, в этом общежитии, в студенческом доме, очень много людей с разным вероисповеданием.
люди, которые разных других национальностей, которые... Да, у нас как международные отношения, Да. очень много иностранных иностранцы. студентов, да. Да. И самое лучшее в моем случае было то, что, мне кажется, многие первокурсники, в том числе и мои сокурсники, они все учатся толерантности, правильно доносить свои мысли так, чтобы это было политически корректно, так как никто не хочет никого обидеть, соответственно, каждый учится быть терпимее Уважать друг друга. и уважать друг друга. У нас очень много смешных моментов именно связанных с иностранцами. Особенно с индусами. Не только с Не говори. индусами. По большей плюс части. еще, нет, туркмены живут, например. Очень много разных национальностей. И мы не понимаем друг друга. Из-за этого иногда бывает так, что мы ругаемся друг с другом из-за очень банальных причин. Например, ты не вынес мусор. Почему ты не вынес мусор? А они-то нас не понимают, они ни на классе, ни на русском не разговаривают. Плюс еще у них английский очень плохой. Ты пытаешься до них донести мысль, а они не понимают, поэтому ты зовешь других людей, чтобы они доносили. Они разговаривают друг с другом на своем языке, и ты не понимаешь, что они говорят. Ты не понимаешь, что они им говорят, типа, вдруг мы вообще что-то... Если бы не Таня, мы бы вообще с ними не смогли ничего объясниться. Действительно. Там я смотрел за кухнями в какой-то момент, вот на первом семестре, и там был момент, когда я должен был индусам идти, относить кухню, и все, что я мог из себя вымолвить, это типа please cooking kitchen, please. И типа я им говорю, они меня I don't know. И я, в общем, к одному своему другу из Украины обращался, он тоже там с ними жил, и чтобы он мне помог с этой ситуацией разрулить, потому что я сам вообще не понимал, что они мне говорят. Во-первых, я плохо знаю английский, во-вторых, они говорят непонятно, а во-вторых, я не говорю непонятно для них и вообще ужасно знаю английский. Бірақ бәрібір жаңағы өте қызық иә негізі жаңағы шетел студенттермен бірге тұрған олардың бәрібір мәдениеті болады бөлек болады жалпы ортасы бөлек болады рахмет жалпы бізде халықаралық қатынастар факультетінде әртүрлі ұйым бар олар шаралар ұйымдастырады әртүрлі факультет деңгейінде университет деңгейінде сіздердегі шаралар жалпы қай жерде өтеді студенттер үйінде ме немесе факультет деңгейінде, университет деңгейінде жалпы қандай шаралар ұйымдастырасыздар? У нас в основном почти все наши проекты, они либо проходят либо в общежитии, но в основном мы проводили в общежитии, например, киновечеры со своей организацией. Плюс еще очень часто наши студенты просто собираются сами по себе, играют в мафию, просто какие-то настольные игры или же просто сидят вместе кушают. Это мы тоже называем, так скажем, вечерами общежития. Плюс еще у нас в основном проекты студсовета, они проходят со всеми командами, со всеми общежитиями. И они проходят более, так скажем, на уровне университета, они проходят в разных факультетах. И у нас есть такая традиция, что мы, вот, все команды собираются в одном факультете, и они устраивают проект. Вот, например, были проекты в эконом-факе, в ИС-факе, в геофаке. И все эти, так скажем, проекты, они показывали нам другие факультеты, плюс еще показывали то, как они живут. Плюс еще у нас всегда есть такая традиция среди Высшего студенческого совета, так называемый Tea-Time. Tea-Time — это вечера, чаепитие дегенде барлық студент кеңес ұйымдарының төрағалары жиналып, бір жатақханада олар кеш ұйымдастырады. Кеш ұйымдастырады дегенде бір жатақхана сол үшін жауап береді. Және де олар тамақ, ойындар, әртүрлі музыкалық выступление көрсетеді. И оның барлығы бізде Tea-Time деп аталады. Негізі барлық Казгуграда орналасқан жатақханалар барлығы әрқашан бірге жұмыс істейді, ал біздің жатақхана кейбір кезде бөлек қалуы мүмкін. Бірақ біз ондайда жол бермеуге тырыстырамыз. Осы шаралардың арқасында араларыңызда бір байланыс пайда болады, иә? Мен естігенде, осы біздің жұмысымызға дейін, менің командама дейін, біздің жатақханамен осы Казгуградтың арасында байланыс болмаған. Және де біздің осы жатақхана жиналыстарға, сондай шараларға бармайтын. Белсенді емес болды. Және де енді осы жылдан бастап осы біздің командамыздың арқалығында біз басқа жатақханалардың арасында көптеген студенттермен таныспыз. Көптеген факультеттермен байланыстарымыз бар. Мысалы, Мен ойымша жалпы бұл нәрсеге онлайн оқуда әсер етті. Себебі 2 жылдық пандемия ол бәрібірде студенттердің арасындағы қоғамдық белсенділікті өте қатты төмендетті, иә. Өйткені үйден сабақ оқу, жаңағы онлайн барлығын ұйымдастыру, бір-бірлеріңіздің араларыңызда физически, яғни байланыс болған жоқ. Сол себепті белгілі бір деңгейде төмендеді белсенділік. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ сіздерге жалпы келесі жылға алға қойып отырған мақсаттарыңыз қандай? Қандай жалпы план дейді ғой енді, жоспарларыңыз бар осы студенттік кеңесте ұйымдастыратын
немесе факультет деңгейінде ұйымдастыратын? Планов очень много на самом деле. Я думаю, то, что, ну, как вы могли заметить, я не знаю, наверное, вы разговаривали постоянно с ребятами, мы сделали уже очень много проектов на протяжении этого года, и мы движемся по плану, который написали еще в самом начале. В следующем году мы, конечно же, планируем больше международных проектов. Вот недавно в сотрудничестве с НСО нашего факультета плюс с IRD, International Relations Department, это тоже такой клуб, мы совместно сделали один проект, называется «Этикет». Скоро начнем, в следующем году уже продолжим, сделаем. Круто, будет еще международно, как и наш факультет, конечно. Но так, отвечая на ваш вопрос, конечно же, мы планируем проекты разных масштабов. Жалпы алға қойған жоспар өте көп. Конечно, можно отметить даже те проекты, которые мы проведем в сотрудничестве с консулами, с послами. Это все уже делается. Летом работы тоже будут производиться. Начиная с сентября, я думаю, уже все пойдет в лучших руслах, потому что в этом году все-таки нельзя исключать, как вы сами говорили, факторы, эффекты пандемии, и ребята все еще в таком полусонном состоянии. Я думаю, в следующем году, после всей этой подготовки, люди уже будут готовы более-менее, и более практичные, активные. Подумать, наша команда сразу же собралась. Ну как, не сразу же собралась, она с нуля сформировалась, начиная с сентября. Ну, с сентября, с половины сентября, вот наша команда была, так скажем, очень слабой, мы не знали, куда идти, мы не знали, как работать. И, в принципе, сейчас, думаю, мы уже видим свои яркие, так скажем, полномасштабные цели. Мы знаем свои, так скажем, Вы знаете обязанности свои, да. цели, И опыта больше. Да. И четкий. у нас есть опыт. Ну, Да, наконец-то у нас есть опыт. да. Ребят, я хотел бы воспользоваться моментом и обратиться к новым ребятам. Если вы смотрите это видео и хотите вступить в ряды самоуправления, то присоединяйтесь, мы ищем хорошие кадры, собираем хорошую команду. У нас не только обязанности, у нас очень много льгот. Так что в следующем году Да, привилегий. присоединяйтесь, мы вас будем ждать. Рахмет. Енді осы сәтті пайдаланып, мен бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы сіздердің жұмыстарыңыз қыркүйек айына дейін басталады, иә? Себебі студенттер келеді, оларға жатақхана бөлу керек, біріншісі курстарды жатақханаға орналастыру керек. Осындай сәттерде жалпы ұйымға кіргендеріңізге өкінген сәттер бола ма? Немесе жалпы оқу процесі бойынша да әртүрлі ұйымда жаңағы шаралар ұйымдастырасыздар, жатақханада кейбір жаңағы мәселелер шығып қалуы мүмкін, сіздерді шақыртуы мүмкін, жаңағы кейбір сәттерде осындай өкінген сәттеріңіз бар ма? Осы жайлы айтыңыздар. Бәріне қызық деп ойлаймын. Бар. Өйткені қазір мен практиканы сәл ерте бастап кеттім. И сондықтан мен қазір 7-те тұрып 8-де барам, сосын 12-де сабақта, сосын қазір жұмыстың орнына жаққа кетіп тұрмын. Көпшілігіне жұмысқа кедергі болып тұр, сол кейде уақыт жетпей, шараларға шақырады кейде. Бірақ өкінбейсіз? Жоқ, өкінбеймін, енді сенбімен бәрімен аралас болғасын енді бір шамадай. Жақсы. Негізі біздің осы ұйымымыз бір отбасы болғандықтан, бір отбасы секілді, өйткені біз бір шаңырақтың астында өмір сүреміз, бір үстелден тамашаймыз, және де, егер де бүйтіп қарасақ, өкінетін моменттер өте көп болды. Себебі кейбір кездерде, жұмыстың жеңіл болмайды. Жұмыс, мысалы, желтоқсан айларында осы семестрдің басында, семестрдің басында, семестрдің соңында, және де екінші семестрдің басында өте қиын болған болатын. Себебі көптеген проектілер өткізіліп жатты, бізде явка деген мәселе бар. Студенттердің явкасы өте қиын. Өйткені ешкім ешқайда барғысы келмейді, өзінің зона комфортасынан шығып отырып алған, және ешкім одан шыққысы келмейді. Соның кесірінен сен комптардың астына жүгіріп жүріп, студенттерді іздеп жүрген уақыттар болды. Сол кезде не үшін мен кірдім, не үшін бұның барлығы маған керек, бұл менің проблемам емес қой, мен жай ғана студентпін деген олар келе бастайды. Сонымен қатар біздің барлық жұмысымыз осы 24/7 жүре береді. Негізі бүйтіп қарап отырсақ, бізде ешқашан демалыс болмаған. Осы барлық 2 семестр болғанда, егер де басқа организациялар, мысалы, олар үйлеріне барады, осы организацияның жұмысынан демалады, ал біздің жұмысымыз олар 24/7-ге жүре береді, әсіресе кешке қарай. Бізде кешке қарай где-то сағат 9-10-нан бастап біздің жұмысымыз наоборот қайнай бастайды да, и где-то
3-ге дейін біз сөйтіп жүріп қалуымыз мүмкін. Мысалы бізде жатақханада бірнеше этаж болғандықтан біз каждый этаж тексеруіміз керек. Студенттер мысалы бір-біріне ұрысып қалғанда сен сол жақта барып оларды айыру керексің, олардың жағдайын қамтамасыз ету керексің. Егер де общежитиеға бүйтіп мысалы жатақханаға студенттер үйіне жедел жәрдем келетін болса, студент ауырып қалса, ол бір жерін сындырып алды, оған бірдеңе болып қалды, оған сен жауап бересің. Сондай кездерде мысалы сен осыншамалықты жауапкершілікті, мысалы біз қазір өзіміз 19-18-деміз, неліктен соншалықты жауапкершілік біздің мойнымызда деген ойлар келеді. Неліктен бұның барлығы маған керек деген ойлар келеді. Бірақ осы жұмыстар барлығы біткеннен кейін сен өзіңнің командаңа барасың, сөйлесіп отыратын уақыттарымыз болады. Көп деген, мысалы, было сказано много слов, было, так скажем, было проведено очень много бесед, мы сидели, так скажем, вот эти вот душевные моменты, когда команда собирается, когда мы просто сидим за чаем, сидим и разговариваем, вот, где-то в 2 часа ночи, это очень, так скажем, компенсирует все это. И, везде есть минусы и плюсы, и, так скажем, мы берем для себя самое лучшее, мы стараемся брать для себя самое лучшее. Честно сказать, насчет этого у меня еще не было моментов, когда я... Ты хочешь сказать? Я имею в виду, ты просто подожди, брат. Конец года. Я думаю, просто каждый из нас, когда приходил в эту организацию, у меня такое мнение, то что люди уже взрослые ребята. Если они вступили, значит, они знали, к чему они идут, какие обязанности их ждут. И каждый из них должен иметь уже представление. И вот, я не знаю, наверное, многие из вас уже смотрели «Спайдермена». Помните, что говорил дядя Бен? С большой силой приходит большая ответственность. Или Чучи Мэй, там, в зависимости от того, какого полка ты смотрел. Реально. И, в данном случае то же самое. Просто бывают, конечно, сложности, когда ты думаешь, вот что я мог бы сделать сейчас, если бы я не разбирался с чужими проблемами. Но в остальное время все возможности, которые представляются, они компенсируют, как ты и говорил. Еще плюс это все усложняется тем, что в общежитии жизнь начинается как раз таки после 10-11. То есть весь день тишина, просто никого нету. После 11 все выходят, просто все этажи, везде музыка, шум, вот это все. И приходится вот это все ходить, проверять, говорить потише, пожалуйста. Да, всем мешайте. Все время говорить. Маха, выруби электрогитару, там тоже летят иногда. Это студентская жизнь. Осымен қызық шығар негізі өмірі студенттердің. Как говорится, не знаю, честно сказать. Вот когда мы только пришли, мы ничего об этом не знали, потому что мы только приходили в общежитие. Мы вообще ничего не знали. Я не знал, на что подписывался. Бірақ мен ойымша бәрібір бұл жерде сіздер алған тәжірибе, ол мен ойымша келесі сіздердің жаңағы үлкен өмірлеріңізге үлкен көмек болады деп ойлаймын. Себебі бұндай бұл этаптан өтіп, сіздер егер шыдап, жаңағыдай жақсы жұмыстар атқарып, өте мықты команда құра алсаңыз, сіздер тең қай жерде жұмыс жасамасаңыз да, адамдармен тіл табысуды үйренесіз, адамдармен қалай сөйлесуді үйренесіз, қалай айтсам болады, адамдарды контролировать етіп үйренесіз, ответственность алып үйренесіз. Оның бәрі мен ойымша үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жалпы тағы бір соңғы сұрағым сіздерге қоятын. Бізге келетін студенттерге, біздің факультетімізде оқитын студенттерге жалпы не айтар едіңіздер? Ұйымда жұмыс істеуге кеңес берер ме едіңіздер? Немесе жалпы бір-екі ауыз не айтасыздар осы жайлы айтып кетіңіздерші? Вообще, когда жить это кайф. Это классно внутри. Если приходите в общежитие, лучше уж соблюдать все правила. И, так скажем, и 4-й курс даже боится, я бы соблюдал. Действительно. Нет, самое главное, уважайте друг друга. Потому что если ты не уважаешь человека, который стоит прямо перед тобой, этот человек не будет уважать тебя. И, так скажем, когда ты разговариваешь с людьми, остальные это видят, и они сразу же понимают, как с тобой общаться. Поэтому лучше уже общайся правильно, если дело до такого дойдет. 524. 524. Я думаю, что когда вы приходите в новое общежитие, во-первых, попробуйте поладить со своими однокомнатниками. Все зависит от того, как вы с ними общаетесь, потому что если вы там опаздываете или у вас какие-то проблемы, ребята, они всегда вас поддержат, помогут, прикроют вас, когда надо. Также второй совет. В любой части твоей жизни все будет зависеть от того, какие тебя люди окружают. Поэтому, соответственно, мне кажется, нужно набирать правильное окружение людей,
И то, как пройдет твоя студенческая жизнь, зависит в большем счете именно от этого. И уважайте охранников. Вот охранники – это прям ваш хлеб. Типа вы опоздали, вы как-то пропустили, вы хотите раньше выйти. Вот охранники. Просто проявите чуть-чуть уважения, постарайтесь, пообщайтесь, чай с ними, выпейте, пряники принесите. Все, они ваши. Нет, просто общайтесь со всеми техперсоналом. Да, с уважением, с уважением. Аля У Апай, нас ну вот- как ее? Ну как ее не уважать? У Да, нас есть действительно. Аля Апайка, которая, в принципе, боевая женщина, маленькая, но боевая. И лучше уж с ней хорошо общаться, потому что, не знаю, самое главное, иметь хорошие отношения со всеми. Не знаю, вот, хорошие отношения, вот, очень полезная штука. Не знаю, Он правильно сказал, типа, Да. самое главное, это сначала с комнатными взаимоотношения уладить, потому что если с комнатными не будет 524-е. будет очень плохо. Потому что, вот, если ты пришел очень поздно, например, как Танер, если ты пришел очень поздно и начал ругаться со всеми, они сразу же, знаете, это сразу же пойдет по всей общаге, сразу же. Да. И о тебе уже будут плохо Очень говорить. плохие слухи. Очень плохие. Ну, не то, что слухи, а тебе впечатление составится уже очень плохое. Поэтому, так скажем, у человека, у которого, так скажем, сразу же начались вот такие вот ссоры, стычки, и этого человека уже избегают почти все. Взаимоотношения-то в первом семестре уже выстроены. Да. Кстати говоря, еще нужно упомянуть о том, что вы приходите, скорее всего, с своего дома. Не забывайте про личные границы. Ставьте личные границы и не бойтесь их показывать, потому что дальше, уже когда вы будете жить, будет намного сложнее. Кто-то будет забирать вашу воду, кто-то, я не знаю, будет ложиться на вашу кровать. Если вы будете говорить, что вам это не нравится, то люди это поймут. Коммуникация главный тул. Но вот главное вот эту вот границу грамотно составить, Да, потому что согласен. есть некоторые люди, которые просто начинают, так скажем, очень грубо высказываться, вот. А есть некоторые люди вежливые, вот. Мы вежливых людей тоже уважаем, мы, так скажем, никогда не будем нарушать личные границы. Вот. Если ты скажешь, что мне не нравится, не делай этого, то окей, то никто этого делать не будет. Но если ты начнешь орать на человека матами и говорить: почему ты это сделал, почему ты это, то нет, то извини, пожалуйста, то к тебе в комнату больше в принципе никто не придет. Бәрібір менің ойымша сыйластық ол бірінші орында. Иә. Ол кез келген жерде жаңа сіздер айтып отырсыздар ғой, кешігіп келу, ондай ситуациялар менің ойымша әрбір студенттің басынан өтеді. Ол сонысымен қызық, бірақ сол жаңағы өзінің қателігіне жауапкершілікпен қарап, жаңағы дер кезінде сонысын түзетуге тырысып, өзіне жауапкершілік ала алса, ол ең жаңағы өсуге бір үлкен жол ашады деп ойлаймын. Жауапкершілік ала алу жалпы кез келген адам үшін ол үлкен мәселе деп ойлаймын. Себебі қазір жаңағы айтқан сөзіне, айтқан ісіне жауапкершілік ала алмайтын студенттер кей сәттерде әрине кездеседі, бірақ оларды да жаңағы коммуникацияға шақыру, олармен бірге тіл табысу, оларға дұрыс бағыт көрсете алу, ол сіздердің қолдарыңызда деп ойлаймын. Және студенттер үйі ол сіздердің екінші үйлеріңіз. Сол жердегі тәртіп, ол жердегі атмосфера, барлығы тек сіздердің қолдарыңызда. Сол себепті бүгінгі әңгімелеріңіз үшін сіздерге үлкен рахмет. Болашақта да жақсы жұмыстар жасаймыз деп ойлаймын. Үлкен жоспарларыңыз бар екен. Егер жаңағы факультет тарапынан, жалпы деканат тарапынан қандай қолдау керек болса да, біз әрқашанда дайынбыз, оны сіздер білесіздер. Сол себепті болашақтағы жұмыстарыңызға сәттілік, алда тағы да кездесеміз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге.